Good evening, madam. Yes? What's your name? No. Hello, madam. Yes? What are you doing here? No. What can I do for you? Yes? What is the meaning? No yes, no yes. I will not understand the no yes. No yes là no yes. Halo? Hello, you can speak English? Ya, saya cepet English kali. Apa tuh? Sedikit. A little, like, not you now. Ya, Sedikit. ya, You can speak Indonesia? ya cepet Indonesia bisa. Saya, halo siapa ini? Siapa di sana? Oh, ini penginapan ini, Mbak. Ini di Bandung, Mbak. Oh di Dalung? Iya. Oh saya nyenang saya kemalaman yang saya mau dari kamar mak saya mau menyewanya. Oh, Mbak mau menginap? Ya saya Mbak mau cari kamar? ya Mbak butuhnya berapa? udah saya 2. Oh, 2. Maksud saya tuh butuh kamar, Mbak. Butuh kamar. Udah kamar butuh. Kamu kamar butuh. Maksudnya bagaimana mam? Membutuhkan, ngerti nggak bahasa Indonesia? Membutuhkan, Udah butuh mam.